Salibonani izihlobo zami ngegama lenkosi yethu Jesu ngithanda ukulibingelela endaweni zonke lapho esikhona okwakade singicela sikhothamise amakhanda sikhuleke baba wethu othandekayo okweliphezulu izulu nanti ithuba lokuzwa ilizwi lakho vula ingqondo zethu inhliziyo zamukele lokho zakukhuluma ngegama lika Jesu amen. Funa namhlanje izihlobo zami ezithandekayo sikhangele ngaphansi kwesihloko esithi ukwahlulelwa. Umchumayeli ngo9 ivesi ngelika 11 liyakhuluma izinto ezinengi libalisa ebantwini abatsha jabula nsizwa ebutsheni bakho uthokoze ngalokho okufunwa inhliziyo yakho inkanuko zalokho okudingayo qhubeke ukwenza bese lisithi amabale ngiwathanda ekucineni kodwa yazi ukuthi kukho konke lokhu uNkulunkulu uza kwahlulela ngenye indlela zihlobo zami ezithandekayo emhlabeni lapho esiphila sikhona uNkulunkulu kakhangelelanga ukuthi siphile ngendlela engithanda ngayo kakhangelelanga ukuthi siphile ngendlela esifisa ngayo ngoba uthi yena ngelinye ilanga kukho konke engikwenzileyo indlela engihleke ngayo indlela engigqoke ngayo indlela engidla ngayo indlela engikhuluma ngayo indlela engicabanga ngayo konke lokho engikwenzileyo uThixo uza kwahlulela. Now, funa sibambe lapha sihlobo zami. Lisifundisani iBhayibhili ngokwahlulela na? Funda lami encwadini kaSambulo ngo14 ivesi ngelika 7. Lithi iBhayibhili mesabeni uNkulunkulu limkhonze yena yedwa owadalayo izulu kanye lomhlaba. Why? Ngoba ihola lokwahlulela kwakhe selifikile. NguSambulo 14 ivesi ngelika 7. Nxa uyibala le ivesi izwakala angathi kayikhulumi ngendaba eyedlulayo. Kalikhulumi ivesi ngendaba ezayo kodwa nxa uyibala le ivesi ithi yona ihola lokwahlulela kwakhe selifikile okukhomba zihlobo zami ezithandekayo ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu is a present tense, not a past, not a future, kodwa indaba esiphila phakathi kwayo. Nxa sekufikile ukwahlulela kulula ukuthi sikuphendule kanje. Umuntu kungathiwa ufikile kumele sazi ukuthi ufike ngasikhathi bani. Funda lami encwadini kaDaniel isahluko ngo8 ivesi ngelika 14 lithi lona iBhayibhili wathi kimi kuza kuthatha insuku eziyinkulungwane ezimbili lamachumi amathathu lapho ke indawo yokukhonza iza ngcweliswa kutsha. NguDaniel 8 vesi ngu14 esimbalileyo lwana. Ake siphendule lo mbuzo. Lezi insuku ezikhulunywayo eziyinkulungwane ezimbili lamachumi amathathu ziqala nini lezo nsuku? Mina kangilayo impendulo mfuna iBhayibhili kube yilo eliphendula wona lo umbuzo. Funda lami encwadini kaDaniel ngo9 ivesi ngelika 25 lithi lona iBhayibhili kusukela ekukhutshweni kwesimemezelo sokuthi kuvuselelwe njalo kwakhiwe kutsha iJerusalema kulapho okuqala izinsuku eziyinkulungwane ezimbili lamachumi amathathu. Akuyifunde uwedwa kuDaniel ngo9 ivesi ngelika 25 lithi iBhayibhili kusukela kukhitshwa isimemezelo kulapho kuqala khona lezi insuku. Ake sibuzane lapha yiphi inkosi eyenza lesi simemezelo esihlangana laso encwadini kaDaniel ngo9 ivesi ngelika 25. Funda lami encwadini kaEzra ngo7 ivesi ngelika 13 lithi iBhayibhili mina inkosi uArtaxerxes ngimisa umthetho wokuthi ingqe ngubani walabo abako-Israyeli osembushweni wami ofuna ukuhamba lawe eJerusalema angahamba kuye kwakhiwa kumiswe umduli. Yekela ke mbuyele emuva sihlobo sami. uDaniel ngo8 ivesi ngu20 vesi ngu14 uthi yena ngemva kwensuku eziyinkulungwane ezimbili lamachumi amathathu kulapho okuyaqala ukuhlanzwa ithempeli.
Ziqala nini lezi nsuku? uDaniel 9 ivesi 25 uthi yena ziqala mhla kukhitshwe umthetho. Yiphi inkosi eyakhipha isimemezelo kumbe eyakhipha wonalo umthetho? uEzra 7 ivesi ngelika 13 uthi yena yinkosi uArtaxerxes eyakhipha lesi simemezelo, yabhala incwadi ibhalela uEzra ukubana nxa bekhona abasembusweni kaArtaxerxes abafuna ukubuyela eJerusalema kuye kwakhiwa umduli bangabuyela. Now ngifuna siphendule lo umbuzo, yiwuphi lo mnyaka na inkosi uArtaxerxes eyakhuluma khona lo mthetho okwakhiwa komduli weJerusalema? Nxa ungafunda imbali iyakubeka kuhle ukuthi lo umlayo wakhulunywa inkosi uArtaxerxes ngomnyaka ka457 BC. Kulapho kwabhalwa khona le incwadi ibhalelwa uEzra ukuba bonke abafuna ukubuyela eJerusalema bangabuyela. Ungabala usuku ngosuku kusuka ku457 ubusubala insuku ezinkulungwane ezimbili lamatshumi amathathu. Sihlobo sami esithandekayo, uzawela eminyakeni ka1844. Ngithemba sihamba sisonke. Uzawela eminyakeni ka1844. Umnyaka ka1844 ungafunda imbali, yiwo umnyaka uJesu angena ngawo endaweni engcwele ezulwini eqala umsebenzi wokwahlulela kwabantu emhlabeni. Ngenye indlela singavumelana, we can safely agree ukuthi ijudgment, ukwahlulela kwabantu abakhileyo emhlabeni, isihlobo sami esithandekayo, kuqale ngomnyaka ka1844. Sikuthatha ngaphi lokho? Ngoba uDaniel 8 ivesi 14 uthe ngemva kwe2300 days kuzaqala ukuhlanzwa kwethempeli. Lingaphi ithempeli? Ithempeli lisezulwini. Sikwazi njani ukubana insuku lezi ziqala nini? uDaniel 9 ivesi 25 uthi yena kuzabhalwa incwadi ukubana inkosi ivume ukubana kuhambe abantu baye kwakha umduli weJerusalem. So ke nxa siqalisa ku457 sizibale usuku ngosuku, sibale 2300 days, siyawela eminyakeni ka1844. Labo bethu abayaziyo kahle imbali bazakhumbula ukubana kulabanye abehlulekayo ukuzwisisa kuhle ngesilungu abathi ku-interpreta kuhle ukubana yayisitshoni uDaniel 8 verse 14. Bazitshela ukubana uJesu uza emhlabeni ukuzohlanza lapha emhlabeni, kanti ke hayi, uJesu ngo1844 wayengena endaweni engcwele ezulwini eqala umsebenzi wokuncengela, eqala umsebenzi wokwahlulela abantu abakhileyo emhlabeni. Ake sikhangele lokhu. Ngosuku uJesu abethelwa ngalo, ngeFriday emva kwemini, uJesu bembethela kuyini okwenzakalayo ethempelini elalakhiwe emhlabeni. Okokuqala, umpristi omkhulu owayevele kungumsebenzi wakhe wayemi elindele ukuhlaba iwundlu emva kwemini, evuma izono ezabantu bonke ababekhona. Ilembu elalahlukanise indawo engcwele lendawo engcwele ladabuka phakathi. Ngokwakuqala abantu bonke ababengakaze bayibone indawo engcwele bayibona ngoba uJesu wayesifa esiphambanweni. Kwakusitshoni lokhu? uKristu iwundlu leqiniso laseligcwalise konke. Yikho uJesu wathi esifa esiphambanweni wakhipha amagama athi kuphelile. Kuyini okwakuphelile? Hlobo zami ethandekayo, abantu basemhlabeni babesithi nxa bebongona badinge igazi, kuchithwe igazi ukuze bathethelelwe izono. uJesu nxa esifa esiphambanweni uthi konke lokhu sekuphelile ngoba sekubethelwe esiphambanweni. Umsebenzi wobupristi uJesu wayesewuthethe, yena ongumpristi weqiniso. Umfuziselo owawutshengisa ukubana uJesu uyeza wawusugcwalisekile lapho nxa uJesu wayesifa. Khangela, ungabala
encwadini yamaHebheru 9 ivesi ngu-12 lithi iBhayibhili kangenanga ngokusebenzisa igazi lezimbuzi loba elamathole. UJesu yenalo engena endaweni engcwelengcwele esezulwini. Sihlobo sami ethandekayo, abapristi lapha emhlabeni babengena ngegazi lezimbuzi, babengena ngegazi lamathole, babengena ngegazi lezinqama, lakho konke. Kodwa iBhayibhili lithi lona uJesu engena endaweni engcwelengcwele kangenanga ngegazi lamathole, kodwa wangena kanye. He entered once kwaphela endaweni engcwelengcwele ngegazi lakhe, esethole ukukhululwa okunaphakade okwabantu abakhileyo emhlabeni. Umsebenzi kaKristu endaweni engcwelengcwele, Hebrews 8 ivesi ngelika-1, silaye emthethwandaba umpristi omkhulu onjalo owahlala phansi ngakwesokudla sikayise. uTimothy oqala ngo-2 ivesi ngu-5 uthi lapho uTimothy munye ummeli phakathi komuntu loNkulunkulu, yena uKristu uJesu. uJohane oqala ngo-2 ivesi ngelika-1 funda lami, kodwa uba umuntu eyenze isono silaye osikhulumelayo kuBaba esivikela uJesu Kristu olungileyo. Hlobo zami ethandekayo, ke sikhangele umsebenzi kaJesu endaweni engcwelengcwele. Number 1, izono ezivunyiweyo. Nxa uJesu ephakathi ecourt from 1844 kuzofika namhlanje, uJesu bathandekayo uvule izandla, amanxeba ayakhanya. Nxa mina ngonile uJesu uyangincengela. Izono ezivunyiweyo ziyathethelelwa ngenxa kaJesu. Okwesibili, umsebenzi kaJesu omunye endaweni engcwelengcwele ngenye indlela ecourt lapho uJesu akhona kusukela ngo-1844 ngokubuyisana labantu abalahlekileyo. Omunye umsebenzi kaJesu ngokubuyisela umuntu esimeni sakhe ngesilungu abathi i-restoration. Ungabala baseKorinte besibili ngo-5 ivesi ngelika-17 lithi iBhayibhili, uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esitsha, okudala sekwedlule, usezelwe kutsha, usengumuntu omutsha. Hlobo zami ethandekayo, since 1844 kuzofika namhlanje, ngikhuluma la ngoNovember ngo-2020, uJesu kasukanga endaweni engcwelengcwele la namhlanje ulokhu emi encengela labo abavuma izono zabo. Daniel 7 ivesi ngelika-10, wabonani uDaniel embonweni? Uthi lapho uDaniel, inkundla yokwahlulela, i-judgment hall, lapho uNkulunkulu akhona ehlulela khona abantu kusukela ngo-1844, yahlala phansi kwavulwa izincwadi. uSambulo ngu-20 ivesi ngu-12 lithi iBhayibhili, ngabona abakhulu ngabona futhi labancane bemi phambi kwesihlalo, hayikhona kusasa hayikhona nini, kodwa kusukela ngo-1844 lezi ncwadi zavulwa. Lithi iBhayibhili, kwasekuvulwa lenye incwadi eyincwadi yokuphila. Kambe sihlobo ethandekayo, abantu nxa uJesu esemthethwandaba behlulelwa njani? How are people judged? Behlulelwa njani abantu? Umtshumayeli ngu-11 ivesi ngelika-9 uthi yena lapha, kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu uza kuthonisisa ngalokho okwenzileyo. Zwanini sihlobo ethandekayo, siphile emhlabeni kulabanye abantu abacabanga ukuthi bangaphila loba ngayiphi indlela, bangenza loba kuyini, bangakhuluma loba kuyini, bangagqoka loba kuyini, bangadla loba kuyini, bangangena loba ngaphi, bese bazitshela ukuthi mhla uThixo ezakwahlulela abantu ngizagijima ngiyengena echurch. Yekela ngikutshele sihlobo sami esithandekayo, ayisiyo mfundiso yeBhayibhili ukwahlulela kwabantu kuqale ngo-1844. Namhlanje sikhuluma la, ulalele yona lintshumayelo, u-judgment ilokhu i-on, amabizo ayangena, amabizo ayalahlwa. Sambulo ngu-20 ivesi ngu-13 lithi iBhayibhili, bonke behlulelwa, bonke baza kwehlulelwa ngalokho abakwenzileyo. Zwanini sihlobo ethandekayo, kule ndaba emfuna siyinanzelele, iBhayibhili lithi lona ukwahlulela kukaThixo ihola lakhe selifikile ngenye indlela kusukela ngo-1844
kuzofika namhlanje uJesu uthe esuka lapha emhlabeni esiya ezulwini, bonke abavuma izono zabo, bonke abafuna ukubana uJesu babuyisane laye, bonke abathi bangona bavume ukubana baphambanisile, lanxa uThixo esithi yena owonileyo kufanele afe. Yekela ngikutshele lokho, ngithi mehlo mhlophe, ngithi nhlanhla kuwe lami labo abayamukela uJesu, ngoba sikhuluma senze nje i-court session is on ezulwini, kodwa siyabonga ngoba silommeli osimeleyo phambi kukaBaba ezulwini. Kutshoni kimi lokho, ngenye indlela kangingeke ngiphile ngendlela engifuna ngayo, kangingeke ngigqoke ngendlela engifuna ngayo, kangingeke ngidle ngendlela engifuna ngayo, kangingeke ngikhulume ngendlela engifuna ngayo, kangingeke ngenze ngendlela engifuna ngayo, ngoba lithi iBhayibheli konke ngikwenzileyo kuyangena emthethwandaba. Abavumileyo ukuthi baphambanisile uJesu abesechaya izandla zakhe athi, Baba, lanxa kade kumele afe ngenxa yokufa kwami, yena kakusamela ngafe ngoba mina ngafa endaweni yakhe. Zwana sihlobo sami, ungabala encwadini kaMateyu isahluko ngu-24 ivesi ngelika 14 lithi iBhayibheli, leli vangeli elombuso liza kuchunyayelwa ezizweni zonke, endimini zonke, ebantwini bonke, endaweni zonke, bese kufika ukuphela. Ngenye indlela umsebenzi kaKristu bathandekayo okuba ngummeli esecourt uzafike ekucineni. Ngenye indlela umsebenzi kaJesu esemthethwandaba eyaqala ngo-1844 kuzofikela namhlanje kuzafika lapho ephelela khona. Ngenye indlela umsebenzi kaJesu okuba secourt kawula kuhlala ungunaphakade kuzafika ilanga lapho lo msebenzi ozaphela khona, ngoba lithi iBhayibheli nxa sekuchunyayelwa ivangeli abanye balizwe eredweni, nxa sekuchunyayelwa ivangeli abanye balithatha ku-internet, nxa sekuchunyayelwa ivangeli abanye bazaliswa ngabanye abantu, nxa sekuchunyayelwa ivangeli abanye bazalibona ku-TV. Insuku zokuncengela abantu emhlabeni ziza kuphela nxa uJesu sencenge kwanela. Ikhothi bathandekayo, uThixo uzaphakamisa induku ajaye athi court adjourned, kakusela kuncengelwa kwabantu, isikhathi kukhathesi hayikhona kusasa. Iminyaka yokuncengela abantu sihlobo zami ethandekayo ilokhu incipha emehlweni ethu sikhangele. Sivuka sisiya emsebenzini, iminyaka yokuncengela abantu iyancipha. Sivuka sisiyatshadisa, iminyaka yokuncengela kwabantu iyancipha. Sivuka sisiyalima, iminyaka yokuncengela kwabantu iyancipha. Sivuka sisiya emsebenzini lakwezinye indawo, abanye basezikolo. Zwanini sihlobo ethandekayo, lanxa kuyini okwenzayo iminyaka yokuncengela kwabantu ilokhu incipha, mbijana umnyango wokuncengela kwabantu uzavalwa. Yekela ngunxuse siye encwadini kaSambulo 15. Ngifuna ukubamba ivesi ngelika 5 levesi ngelika 8. Ungahamba encwadini kaSambulo sahluko 15 ivesi ngelika 5, ithempeli lona liyana bathandekayo esikhulume ngalo elisezulwini. uJohane nxa ebhala esembonweni uthi yena ngabona ithempeli elisezulwini laselikhamisile kungela muntu ongalivala. Yekelani ngeze kanje, labo bethu abangabantu abadala abalaleleyo nalindaba, abangabantu abadala abakhulela emakhaya, bayakwazi ukuthi unganxa udrive imoto ungadlula ubone umuzi olezindlu ezikhamisileyo zingasavalwanga. It's a sign eyokuthi umuzi lo wake wasebenza ngeminye iminyaka. It's a sign ukuthi umuzi lo kakusahlali bantu. It's a sign ukuthi umuzi lo kawusela ncedo. uJohane nxa ebhala Sambulo 15 ivesi ngelika 5 uthi yena ngathi ngiyakhangela ithempeli lona leliyana elisezulwini uThixo alinika uMose wathi zwana Mose yakha ithempeli emhlabeni elifanana elingumfuziselo waleli elisezulwini. uJohane bathandekayo uthi yena lona lelikho
court engayibonayo uJesu lapha esebenza khona, yona leni court engayibonayo amabizo ayesamukelwa amanye elahlwa kusiya ngokuthi abantu bamkhethile yini uJesu. uJohane uthi yena ngathi ngiyakhangela ngalibona ithempeli, nxa ngithi ngiyakhangela ngabona selikhamisile kungasela msebenzi wethempeli. Kutsho lokho kutsho ukuthi izihlobo ethandikayo, at that time umsebenzi wejudgment hlobo zami ethandikayo wawusuphelile. Ngaleso sikhathi umsebenzi wokuncengelwa kwabantu, ngaleso sikhathi umsebenzi wokwahlulelwa wawusuphelile. Yekela ngincedise sihlobo sami, wena olaleleyo nalindaba, indaba yokwahlulela kwabantu kayisiyo yakusasa, kayisiyo yezolo, kodwa indaba yokwahlulela kwabantu ikhathesi. Engxenye kathesi ulaleleyo nalintshumayelo elakho ibizo liyangena ezulwini, licubungulwe, likhangelisiswe kulenhlanhla wena olalelele lilizwi, ngoba ithempeli kalikakhamisi uJesu khona phakathi uyakuncengela. Yindaba ungenza isinqumo ukwamukela uJesu. Chapter efananayo Sambulo 15 funda evesini ngelika 8. uJohane uthi yena lona leliyani ithempeli engangilikhangele elaselikhamisile sokuyisayini eyokuthi kakusela munye umsebenzi ongenziwa phakathi. Uthi yena ngabona sekugcwele intuthu, kutshona ukugcwala kwentuthu. Zwanini bathandikayo, labo bethu abakhulele emakhaya, abane background yemakhaya bayakwazi ukuthi ungabasa umlilo ukugcwala intuthu phakathi, kuthi ukuthi kakula muntu ongahlala khona nxa ufuna ukuxotsha abantu ekitchen. Nxa ufuna ukuxotsha abantu faka inkuni ezimanzi bese kuphakama intuthu one by one, uzababona abantu bephuma, ngoba kuyini abakwesabayo. Akula muntu ongahlala lapho kulentuthu khona. Lithi iBhayibheli uJohane nxa ekhangele ezulwini kabonanga kuphela ithempeli likhamisile, okunye kubonayo ithempeli laseligcwele intuthu, okuyisayini eyokuthi kakusela muntu ozaphinda futhi angene endaweni yokuncengelwa kwabantu. Ikhothi ingavalwa isivaliwe isihlobo sami ethandekayo. Yekela ngenze kanje, kulabantu abanjengami lawe, kulabantu abasemhlabeni abangakwaziyo lokho engxenye yaqala ukukuzwa. Wena ubuzitshela ukuthi nxa uJesu esithi bheka ngiyeza ucabanga ukuthi ngikhona ezoqala ijudgment. Hayi, uJesu kabuyi isihlobo ethandekayo ukuzoqala ijudgment. Yikho kuSambulo esithi yena khangela ngiyeza, ngiza lomvuzo. uJesu isihlobo ethandekayo kabuyi ukuzoqala ukwahlulela, kodwa ubuya ethwele umvuzo ukuzonika ngulowo lalowo njengokusebenza kwakhe. Nxa ulizwa leli lizwi, nxa ngilizwa leli lizwi, uJohane sithi yena ezulwini ngabona ithempeli kulesikhathi lapho engalibona selikhamise khona, kutshengisa ukuthi uJesu isihlobo ethandekayo umsebenzi okuncengela abantu, ikhoti yayisiphelile. Amabizo abhalwe ezulwini abamukelweyo ngoba beyamukela uJesu isihlobo sami ethandekayo, awaba amabizo ayesebhalwe encwadini yokuphila. uJesu wasephuma endaweni engcwele ngcwele. Isihlobo sami ethandekayo, uJohane nxa ebona intuthu ethempelini okutshengisa ukuthi okade phakathi kaseyi kungena futhi, kungani ungasebenzisi leli thuba ukubana wamukela uJesu? Ngoba ijudgment kayikho phambili, siphila phakathi kwayo. Khonapha silapha emhlabeni sihamba, sithengisa, sithenga, sigraduate, sichada, sipheka, sisakha, siphila phakathi kwejudgment. Isihlobo sami esithandekayo, siphila phakathi kwejudgment. Ngiyakwazi ukuthi kungenzakala uyaqala ukuyizwa lindaba, kungenzakala ubungayazi, uzitshela ukuthi ngiyaphila loba ngayiphi indlela. Sibuyele ngale kumchumayeli okuthe jabulani sizwe ebutsheni bakho, okukhanukwa ngamehlo akho kubone, okufuna ngumlomo wakho faka, okufuna ukugqoka konke yenza ngendlela ofuna ukwenza ngayo. Kodwa namhlanje usuzile ukubana uThixo will hold you accountable for those things that you have done. uThixo uzakwahlulela ngalokho okwenzileyo. Kanti ke ijudgment esikhuluma ngayo kayikho kusasa, iqale ngo1844, siphila phakathi kwayo. And iminyaka
yokuncengelwa kwabantu iya ilokhu incipha masinyane zihlobo zami ezithandekayo uJesu uzamemeza okwesibili njengalaphana azamemeza esiphambanweni athi kuphelile uzamemeza uJesu athi yena kuphelile olungileyo kahlale lungile olensila kahlale njalo ngoba sekuphelile ukuncengelwa kwabantu zwanini zihlobo ezithandekayo mhla uJesu eqhamuka ngamafu mhla uJesu esuka ezulwini ebuya nengilosi ezingamawakawaka ezothatha benza intando yakhe kayisikho ukuqala kwe-judgment kodwa ikugcwalisa kwe-judgment. Yekela ngunxuse ngingakakhuleki nxa suka kwangena ecourt engitsho emhlabeni khona esiphila sikhona nxa suka wangena ecourt lo wano ohlezi laphana ujudge liyathethwa icala kukhulunywe lokho yena belokhu ehlezi oprosecutor lamaloya labo bonke abanye kukhulunywe lokho kubanjwe lokho kuchiwe lokho nxa sokuthandekayo sokumele ikhoti ime kuyini okwenzakalayo ujaji lesigodo sakhe asiphakamisayo ashaye phezu kwetafula athi hayi ikhoti ima la sekuphelile zwanini sokuthandekayo njengoba sisenza njalo emhlabeni uThixo ngelinye ilanga elingekho khatshana uzaphakamisa isigodo ashaye athi kuphelile. Zwana mhlobo wami othandekayo bengingakhangelelanga ukubana nxa uzwele lilizwi usuzile ukubana 1844 kuzofika namhlanje siphila phakathi kwe-judgment angilaqiniso ukuthi iminyaka emingaki indaba ungenza isinqumo ngoba leli lizwi mina ngiyakukholwa ukuthi lilande wena ngiyakukholwa ukuthi uThixo bengasakalilethe wena ubusulizwa lingatshona utho kuwe nxa ukhonapho lapho khona nxa ukhonapho lapho khona abanye badrive izimoto balalele abanye basezindlini balalele abanye angikwazi ukuthi ulizwa ungaphi leli lizwi kodwa likufinyelele ngithi inhlanhla mehlo amhlophe kuwe ngoba lifike ngesikhathi esifaneleyo ubungeza ukuphakamise inhliziyo yakho nxa ungeza ukuphakamisa isandla sikhuleke ndawonye ukuthi uThixo engakaphakamisa ugodo ashaye athi court adjourn kube leqiniso ukuba na uJesu kuncengele emthethwandaba ngoba lithe iBhayibheli lanxa sonile silaye umeli osimelayo phambi kukaBaba osincengelayo osibekela kuhle indaba yethu ukuze izwakale kuThixo. Zwana sihlobo sami ngiyakukholwa ukuthi uThixo indaba le kayizwa kuhle nxa uJesu engekho okuqhakathekileyo yikwamukela uJesu ukuze nxa ikhothi le isiyaphela uthiwe khona wena you are acquitted uphume free. Phakamisa isandla phakamisa inhliziyo sikhuleke ndawonye. Baba wethu othandeka osezulwini nanti thuba abantu bakho ngiyakwazi ngokukholwa baphakamisile izandla bevuma ukubana ikhothi ekhona khathesi lapho esilomeli iloya igqwetha elinguJesu siyavuma ukubana babothandekayo izono zonke esizenzileyo kalokhu uJesu wangena endaweni engcwele ngo-1844 lakhathesi siyabonga ngoba ulokho sendaweni engcwele ekhothi esezulwini emele thina hlambulula inhliziyo zalabo abakwamukelayo ubenze Thixo olungileyo sengazathi kabazange bone udumo lobukhosi luze kuwe ngoba lukufanele sibusise sifunde ukubana siphila phakathi kwe-judgment ngegama likaJesu siyakhuleka amen.